これ知るところね。Your Holiness, we are very glad that you are again here in Germany and in the Kamala Shila Institute. Today, it's nearly exactly 15 months ago that we were welcoming you here the first time. We missed 2 days. And that was a very historic moment. And many people wanted to see you that year because it was, after waiting so many years, really the big surprise and the big wish of all to see you. Even now, the second time, we are very happy that you're coming again and that you are with us. It is a very precious time. We hope we will have you with you. And the motto of your journey is love, compassion, rejoicing, and equanimity without limit. And I think it's known as the Four Immeasurables. And it will be a message how to integrate spirituality in everyday life. We think it is the most important message at the moment in this world where many things taking a very bad way. We have more and more hate, even also in Germany. It is unbelievable after our history that again so many people coming to Germany and need our help, refuge. And there are German smaller groups, it's a minority, but even that, no, they beat the people, they burn their houses, and so on. It is really a horrible time. And also under younger people, you can see that a minority of them again is developing a lot of hate. We think, therefore, your message you have to bring to Germany this year is very important. And we hope that you will have a very good time here in Germany and with us and we with you. And we will do our best that you feel comfortable and that everything is going that way as you want to have it. Very much welcome. Willst du mich sitzen? Wir sind reingekommen. Ja, danke. Engineer Suda Jojo Jeda Nande Zajava Me Sange Gondage Male de Dam Jela Le Dangai
当月这节我总不知为没来的大给要我当这一个son的心给的年的人的把也要我跟了人的小子了对接的那对年上年那上年谁那就我的的这个也那么了我当这要我的给跟我们的我我没在要在yang ge ya la ya za da ge je ja wa ge je yan da ra je jan da ra che wa ya dam je da ge de me da ya da ma ya da wa dam sin ya na da ju ge de je da mar me je da da ve da ma ye ja wa ne che wa ye na za da na de je da je ma mar ma re ra nya ma da ge wa ye wa ve che ge ye ja wa la ya je ba ye je ba ga la la me ja che wa de da ja wa dam je la ya me sam bo je la han do da ge ja wa ga cha da je ba ye da ja je ma wa ge ne ne da ga da de je ye ye de wa da ye je ba je je ba de da ge so so ja jo jo yo da za ya na da lo da mi lo da wa ge ye so na ga la ya de da ge ye je so da ye ran ga na jo jo je de de ma na cha jo re san je ma ja nye go mo de da ge dam je la go lo ya la na me ba gro wa go nya ge da ga she de ga la do wa ga la hen de be she ko wa shin ge du nye sho wa da ge da ma ra ja so wa ye cha za la wa da je je sho wa da je ye ra go je so wa ga wa ja che sa wa dam che da ge cha shen o be zra sa do sa ma ya ma no ma be zra sa do de no bo ti cha de do me ma wa so da ga ye me ma wa so wa ka ye me anura do me ba sarwa se de me da ya za sarwa garma so za me se dam shire ya koro hong ha 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 ho ba ga we sarwa da kada be zra ma me me za be me wa ma sa ma sa do o be zra mo me ai o she na mra da ba wa che sre ye sa she o me za re ge ai ho che cha re kro ye ge ra we yo so kro we u so re ye nya re o cha ra sha ra le ba pho lo ye za mo le no ba la che cha da me nye le da le pha nga ya she yon den da lam che zhe da me nye nye da re mo re che re wo ye ba san ye she do jo ye ba ma me be ye lo do ngo lo re mo re che no ba re mo re che so mo re mo re che lo mo re mo re che lo mo re mo re che ma cho re mo re che ma be re mo re che te re cha mo ye ba ma ya ma ma cha wa ma lo gara ma me do ma du be ma na za la ma de sha ma nye la wa re mo re to cho le na ya we ya se u zo la da me ye ba jo pe so so ba ma za wa me wa ra ja ja so de Hangum bara kwede denye balde lama damba bal jalwa karma va chuden ba chembo urje chodo chenle dorche chowa shave kalba ja so shin shebe le do bo wanje wo tuje dowe den do she so so shene lam do zo
Ranasam Gumi Gyur Droje Denla Shu So 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 Me Ga Chang Ya Dabur Son Do So To Me Yo Ga Da Shemu Shu So So De Che Droje Mo Shu So So Ni Je Men Ra Zang Mo De Bo We Chang Jo Lam La Mar Je Jo She De So De She Go Ba To Ba Da Se Ba Shiva Mene Nanga Nyame Drowa Dora Sho Dagi Gewe Le Nam De Dagi Jiden Dene Nyurda Sanje Jo Trola Tenje Semje Mahamazile Dro Om So De Binzo Dojo Balde Shaje Yajida Wanja Yalwa Yaso Da Tuje Danye Soye Droje Joyan Genje Dendre Gile Do Mame Duye Jare Jiran Vichiro Nyemo Chebe Shinde Ze Shindre Sawe Gazan Le Shawa Dejare Tenje Nido Jalde Londo Chuzo Zembe Baganja Duje Yazo Danye Jilendo Wange Chinde Ramye Be Durjes Karma Vala De Danla Zeve Garba Vere Jenje Garame Jeramo De Kunje Namdra Sushen Jonge Be Balden Gomo Shabde Zonja Jelo Wezala Yang Janor Janrobo Zeden Jenajo Seje Yoa Rabden Be Jeja Yaze Shabde Zotrube Zonya Lodo Marava Zotrudo Yazo Donga Zonye De Ture Jojo Jingro Dawa Shab Jabe Laza Shala Yola Gange Seba Shinda Yoso Wejego Del Sawa So Pensa Jeza Loza Vinje Lama Yedan Jezan Shenye Dende Shanjo Ngo Lazan Tazame Lambene Femelendo Jo Lama Gunga Zanla Soa De Jude Guzer La Soa De Shenje La So Lama Dandalwa Meva Chinje Lo Pende Juwe Necheba Demba Yere Demba Zembe Jevo Naku Tenjo Balden Lame Shabe Demba Daganya Deje Jongwa Ye Das Wale Chosha Trejo Nirda Sanje Lagaba Ajo Namo Bhagavate Sumero Galvarazaya Tathagadaya Arhate Samya Sambuddhaya Didyata Om Galve Galve Mahagal Galve Shodam So La la razai
de de da be de ve zo de ze le me be ma je me she ne mo cha ya ndro je so lo za che me sha che bo mo jong jo me me ma ra na ga la ni ma sha da we de ba she ja wa ye je bo de se ba mo shin jo ba de do ba ge ba na nya me yo che go ngen do ze shin go ba san shin da ra da da che ze go ma sha la che ba a bo Jigden Jimbe so se va me de me jwa ma le jambe ba jwa njrwa nam je ja han je se va me se va bo jala jo se va me be yo che me nge wa dra wa mo re wa se va chom den de ye shang gro Shaldo Jamo Balde Lamo Tenge Davendo Shazan Jaya Raze Sheve Goye Shebaye Seye Choza Manamra Jalame Sha Shabo Your Holiness, on the auspicious occasion of the second visit in the Germany, we would like to welcome you in the name of Kamagaju and Kamalash Institute and all our devotee students and followers gathered here. We feel extremely happy and fortunate that His Holiness will bless our community with the radiant presence, and we would like to ask His Holiness to direct a few words to audience here. So we wish Your Holiness will have a joyful and successful time in Germany for the benefit of all sanctuary. 다들 이제 Germanylia 영화 다 팀당부 다 팀당부 다 벌써 팀이와 다 팀당부 고마들레제 양결 팀이와데 영화 고급 충분데 가버샤 총송 제장 아니 강 참으로 양결 제버데 가버샤 총 제가 참을 넘버랭게 참으로야 So based on my first visit, now that I was able to come here for a second time, I'm very happy about it. And I'm very happy, particularly to see you all again. Und nach meinem ersten Besuch letzten Jahr bin ich im Besonderen sehr darüber erfreut, dass ich wieder hier sein kann zum zweiten Mal und insbesondere, dass ich alle hier wiedersehen kann. That Tari Germany le Yangarata Tiniba Yonga di and in Kashwada Germany gi the country Jibo Maimba and Europe gi da Jacob Sindala
다 영야기 second step som으로 다 드네드 지바지 지랑아랑 우주도 쇼예 다데 영야리아 아니 지 German the government som으로 German 쇼다 안다나 신기 제외기 미망부지기 다들라 잡죠 담배주 망부체야 그술 도치 쉬아이 다나 신경 아주기 한 야가숑레 다나 지페숑레 단도나 로바칭이 참으로려 다리 고급디 심지 도치 쉬아이 Actually, this second time of coming here was not only planned for a visit for Germany, but also for other places in Europe. And for all the conditions to come together, there has been a great support from the side of the German government, but also the Indian government, the Tibetan exile government, and many, many people have given their support to make this possible, and I really want to say thank you for all this help. Diese zweite Reise hier sollte eigentlich eine Reise sein, die nicht nur nach Deutschland, sondern auch in andere Staaten Europas führen sollte. Dass sie möglich wurde, geschah durch die Unterstützung der deutschen Regierung und auch der indischen Regierung, der tibetischen Exilregierung und durch die Mitwirkung von vielen, vielen anderen. Und ich möchte diese Gelegenheit hier wahrnehmen, um allen, die daran mitgeholfen haben, vom ganzen Herzen zu danken. the specialism or touching on the Langenfeld da 가서 beautiful 다 건들 드리지 가서 다지 총주다 다나신기 미만 상으로 연결 도야 고급 좀데 가보시다 총송스 Und auch, dass ich and that I was able to come here to this place, this village Langenfeld, and to meet the people here again, that also fills me with a great delight. Im Besonderen ist es auch, dass ich hier wieder nach Langenfeld, in diesen Ort komme, der sehr wunderschön ist, und dass ich die Menschen hier wieder treffen kann. Das erfüllt mich mit tiefer Freude. I always have these days I have very strange feeling because I need to visit one country again and again. Like in America, I visit 3 times. Then Germany, I visit 2 times because it's to visit another country. It's not easy for me. It will take a long time to get the full step, or maybe I think it's very. For me, it's a kind of strange feeling. I don't know. Maybe, hopefully, maybe next time, maybe I can visit more European countries. It's very. I think it's very important, but situation is not under my control. That's why I think. But I think this is not just visit to Germany, but this means maybe second step for visiting European countries. Maybe next time, and more European countries I can visit. Sagen, dass ich mich dieser Tage etwas merkwürdig fühle, und das liegt daran, dass es scheint, dass ich immer wieder dieselben Länder bereise. Ich war schon 3-mal in den USA und jetzt ist es hier das 2. Mal in Deutschland, und eigentlich wäre es so, dass ich auch andere Länder bereisen sollte. Ich halte es für sehr wichtig, und wie auch immer, ich habe ein merkwürdiges Gefühl, dass ich das im Augenblick nicht tun kann. Aber die Tatsache ist, dass
ein anderes Land zu bereisen, ist sehr schwierig, für mich jedenfalls. Da gehören sehr viele Bedingungen dazu und deswegen denke ich, vielleicht ist es jetzt für das Bereisen anderer Länder in Europa der zweite Schritt, der zweite Anlauf, damit es möglich wird und vielleicht wird es nächstes Mal so sein, das werden wir sehen. What? And because like in Europe, each country is very close together. Then I feel very sorry for their neighbor country. There, it's not very far, but then also some people they were jealous about Germany. Why is always visit Germany, not my country? But I think getting the point, yeah? I'm getting the point, yeah? But I think I would this is just kind of starting point. Don't be so jealous. Das ist schon etwas merkwürdig, wo hier in Europa die Länder so dicht beieinander sind, direkt Nachbarn von Deutschland. Und dass ich hierher komme nach Deutschland und ich kann nicht, Entschuldigung, ich kann nicht in das Nachbarland reisen, das ist schon etwas sehr merkwürdig. Aber mir ist es wichtig, den Punkt klarzustellen. Und ich verstehe, dass andere dann denken, warum kommt er nicht in mein Land? Und da ist auch zum Teil etwas Eifersucht dabei. Das fährt immer fahre ich nach Deutschland und jetzt kommt er nicht hierher in mein Land. Wichtig, diesen Punkt zu verstehen. Ich habe es begriffen, ich habe die Botschaft erhalten und ich werde es versuchen. Und ich denke, das ist vielleicht der erste Schritt dazu, dass es möglich wird. And I think the situation is changing, and maybe it's hopefully it's in the right direction, because this year alone I can visit 2 countries. That is first time I can visit, and also especially in America, I visited almost 3 months. I think this is it's breaking my history like. That's why I think it's good. Maybe hopefully it's going right direction. Hopefully. Ja, hoffentlich entwickelt es sich in die richtige Richtung. Es gibt Anzeichen dafür, denn dieses Jahr war bei alledem schon etwas Besonderes. Ich habe es möglich machen können, 2 Länder zu bereisen. Ich war sogar in den USA für fast 3 Monate. Beides war bisher noch nie vorgekommen. Das bringt fast direkt meine ganze Geschichte hier durcheinander, dass das bisher eben noch nie so gewesen ist. Und so denke ich, vielleicht geht es in die richtige Richtung. Warten wir ab. I feel more encouraged because before is we request one country, the permission is not come. Then the second, no. Then we are just little bit hopeless, or maybe feeling sort of kind of weak. Now feel more encouraged, and maybe next time we should try more country. We should, and more time and more country, and I think we have now a little bit sort of encouragement. Feel more behavior than before. Auf jeden Fall ist es, so fühlt es sich an für mich, sehr ermutigend. Wir haben in der Vergangenheit immer wieder, bloß um ein Land zu bereisen, so viele Anläufe nehmen müssen. Wir haben uns beworben, haben den Antrag geschickt und dann wurde es abgelehnt und dann wieder geschickt und wieder abgelehnt. Und am Ende war da schon bei uns so ein Gefühl von Mutlosigkeit oder wie soll ich sagen, es war so ermüdet sein, erschöpft davon. Und ganz im Gegensatz dazu
fühle ich mich jetzt gestärkt. Ich fühle, das ist eine Ermutigung. Vielleicht sollten wir das zum Anlass nehmen, nächstes Jahr noch mehr Länder bereisen zu wollen, den Versuch zu unternehmen, in viele Länder zu gehen und für viel länger. And then I just want to say it's very happy to see all of you. I think lots of lamas and the members of the different central. I think it's a kind of very warm, kind of feeling very warm welcomed. That's why I want to say thank you very much. And that's all. Sehr, dass ich hier die verschiedenen Lamas, die Vertreter verschiedener Zentren und Organisationen sehen kann. Und alles in allem, wie soll ich sagen, es ist ein ganz warmes Gefühl, ein ganz warmes, herzliches Willkommen, das ich hier erlebe. Und ganz kurz, vielen herzlichen Dank.